Tapena Alangni sa jaga thar IS te Alangni phanda puhu pengka chu phanse chunu Pardon. Napen betulan ini pun harus sanggup selanjutnya di Central Bank Alangni recording secretary Salman Kiso Alangni phanda puhu pengka chu phanse chunu Aduh yang kadom deh, kadom. Adun Sudu Film, Women Dingana, General Secretary, TYP Rita Kamsaki, General Secretary, Alami Panda Puhu, Kapin Kashi, Women Dingana, General Secretary. Adun Sudu Film, Women Dingana, Central Committee, Executive Member, Kalyani, Tisopi, Alami Panda Puhu, Kapin Kashi, Adun Sudu Film, latas Women Dingana Central Committee Executive Members Kumri Orang 50. Alang Lipanda Puri Kapang Kachi Chingole. Mikir Hills track punang selam pijak lo. Halabang sohod itum karbia richo tu. Karbia habipin po tu. Kache dam dun take pen apart. Kache song dun take. Kache tan dun take pen apart. Mikir Hills track to Mikir Hills adept to the popular halabang sohod. Anke kopilo ka jopla. Haro kresir kebra trokaning kan ke British atum ha England kache dam to apart nang gilelo. Ang England British tumat halo itum si latso khasi karbi nagam nizo tompan India lo man dia lo ang nitum do tike mesen lo latum ban hala Bihari Bowali tum latum along leki tidun ta long le det lo papi tidun long le det mesen lo seta non ke tum dam po ang latum along le tidun po latum ban dong sit po latum han chenek po chini si hadi itum ban India Constituent Assembly of India who sang that December is Sierni 1st December 1946 halabang Sierni pen Constituent Assembly who had Delhi in Nilo Constitution kaselamia pa Constitution for pilo like a dead kikim around lahilo ning do pembinangi ili tuma CMEM minister tum la soalam ke chini ne pen potia de itum council ke impuang kubong lu lah ingkir kita impuang kubong yo hala impuang ena susi lut kubori la pusa kupuson la ke di nasi itum pan constituent assembly lo la 6 schedule itum pan na selam pidlo isia bangela ke Constitution of India lagi Bharat সংবিধান lagi laso adet laso ground pensi itu apaan karbe India adet kim lo India adet kim around lo la penke la puta do yo non ge siksi do la kita tawaru lo non de yo la puta do la si la penke itu karbe adet kim lo la da ke tok do de ho ke cheng masih da ke tok do ke cheng masih sixth schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal areas of northeastern part of our country masih dak tok lo la pen pu arlo na tu ke pulo Muhammad Hidayatullah the chief justice of India alangni putulo la pu na tu la ke sixth schedule is a constitution within constitution. Kusi alang lidak putulo. Nailo. Sixth schedule is a constitution within constitution. Kusi Muhammad Hidayatullah tapulo. Muhammad Hidayatullah ke marloma the Chief Justice of India. Law ke tek nay bang lo. Hala law ke tek nay bang si pulo. Lake
sixth schedule is a constitution within constitution. Mana India are law akaprek adet so kikim aron lo laki kusi itu man pulo. Lasi itu mapan labang so aron pensi karpiang long kim lo. Hem kim lo te ilitum hem kim lo te jokta kim lo te amit kumanni arong par amunit le hem ti kim sita anut kaprek atum le lake rong par hem lo pu anotis pia kama velo ametang se ti kim lo rong par hem lo lake lapen lake ingpu ang buta pu ne lo lake ba aning ke hangda ang hap ingpu po ingkir po lake aning ke hang lo lake ingpu ang da bang atum pilutoy nang pule kang pujita kali di alina kana son taksi itum autonomous district autonomous adepta adet kim det lo lake ingkir het lo bang panang pilulong det yapon India a constitution labang so India a constitution along le dak bang atso bang akhay bang adet amunit nang piludun long nang pudaki pupedet ason son taksi itum siksidul arluta lata bang akhay nang piludun long nang pukedake tok telu lapen laki itum ningke hanglo lapen itum ko mara bhansi ka reserve pinanggima lake angdeng pihini angdeng so troksi along si pulo lapen itum ka reserve pinai ta mara phanno lake inglong arat atum aphan bang akhay dum hangali reserve pinanggi pulote open pinanggi pulote inglong asur atum aphan arlo ke do tang atum phansi ope ingpu pinanggi arlo ke do tang atu lake langlu lo Kukilo, Marlo, Labendimasa,lo Kasilo, Garolo, Rengmanagalo, Laptum pansi tum sit pinali lake, dak angding pihini angding sutro along sikit tok do lake. Laso alo silam nanggi pulo amat ilitum ACM atum EM atum silam hai hite. High Court nitum down lo High Court ta silam nanggi pulo non anda alang litum silam lede. Silam hai hide. Bang ini halage silam hai he de itum akhay ka chi rajya phan ke inglong aso to phan a constituency ke pek ya phan alo ke silam hai he sitan non ke alang litum MOS along ke bang ato phan sit kep pinangi pusa ko gi putu bang akhay phan di hang hala tum ke long le det nang ya tu Lasi itu pulo laso 2.3 lapen 2.9 lake heno pik lo lake itu jathan pet kang jang nangi pawe det mu kap pawe det nangi pulo te pilo de halabang so MOS along matata ili tuma CM ta sohidun de kahe no de la helo ili tuma CM sohidun de amining ya pilo kasohidun det ortho tu ki ortho tu amining ya la pulo kasohidun lote alang gi itu masih yang bodi ili tum kaula karbiang long adang si takiraya bang lo bodi ante alang li kasohidun mane itu karbi lapen inglong arat ke do anta ki kroy dun lu pulo ortho ke dam ke amining ke dam ke ki kroy dun lu pulo itum panang arjuje pin sila ke claim dunti la pen jongsi sikidul pen as sit bang apan reserve nangi pulote la ke constitution lo alam la dak ke tok ko pima claim nangji puke tok hala teng si tum claim un georgi ko pia lo pen lo alang li tum ke claim alang li arni sita ni tum sikjit kaching ki polong neli MLA panar julo nang tum ko na lopen lo en ko na ta power pen lo en to alang ni tek tek da belum ni tek tek awe det ke ko pulo la si hedi non la bangso a 2.3 la pen 2.9 na bagala ke Assam government pan DC along itum council anti hodai det nang ji ipu council anti hodai det nangi de itu mat lo matha tha hai
council anci hodai det na ipulote CM EM atum anta aja ko abitetko anta hadi ka ci kroy du ki tiji fan ki kroy du lasi hala bang aja ka tum ka pulo dei itum bita me vota me pon kriatum pon kri le te hala ho wat abia fan ta pon kri o ke di nang pichi put bucini ne di la kita jangan bodi kita di hala bang so de di la pon kri ho di ki johor mu pi kok te ta chu thu hilang da ya long so pi tu pet ko ki lot ko ke di awedet ko ke son thak si itu emetang si dun kri yo elai itu majak kong nang ke tan dia pa nang pa pe tan na yo di ki klem la hello yang disungka kilu pula si mikir opora nagaletera okado pula mikir okora nagaletera wadi aripat kita belong itu porque LP school non anta ini tu akitia tu CMEM tu okora bomla sona okora tu hange CMEM MLM minister MSc pace plan nang ni la konti kalima belang pece plan nang ni pulo te gonap lo ke klem nang po phak ok ma chu dun nang than ni la kali ba poisa edon poket abang putin ku bodi non geron sika poket ku bodi lama eliki deng dunang ji kali lage mo pen ke pon kriya bi hedi la son je plan dun ko lage la hedi ili tu la so MOS kapinjut kok hi pulotante election along si ili tu la ke doan non BJP pen aja kong begitu tu la tuam han perem lap na pro lagi lo lam lo ni lihala dahala sto hala tunga dim ka citidun gantung bugalilo lagi lo lam lo lagi arona lam lo lagi itu datung jok cilo paman bota bang ya kopi dun tu polote lagi aliewe lo nang jok ci pudun aliewe akama vela nang ni ye dan nang son yang si bot tapi duduk bombi pula tante lah hello ini tu kat sini lagi election pula te karbia tu ini tu kamat hak di pak ok tani di lagi sikap harup ok lah hello election tu itu gitu setelah election buat kitab nelipini wan weder lo election kitab hadak tong lo election pula te lagi kacing waya por election ke kacing waya por akim mendaya munit tumhan ing wai si election hor kape hai apo la si election pugepu la pen politics behadi aja do po hala pinin na pa chobe no po chobe thap po politics lo pwede de politik ka pwede politics po pilo la ke politics po ke la ke komani ka lelo itum sumkrung kopini akam do koklo ke claim nang ji akam ke rap dun la pehala wang so akam ka pichun de la hello politics pu nasi itum autonomous district autonomous council nang pia bang sik sidul ke tok bang la hello lapu bang halapu hapu na to bang ariana ana to bang nang litu mange arwi je plan de to bo nang litu nalang nang arwi je plan de to arwi bang lailo reverend JJM Nichols Roy alang li palok apuge minister alang li had Delhi USA pen America pen sina pa apiso men ke Roy Nichols amat amit hang ke hapu Bangladesh ke dai si ke dormati la to amasi Roy pakur che tok do amasi penanso akur pangrumpet pen Nichols Roy ini tung karbia tung dala pohelu